Minasama no kasio kokora karakangi itasimasu. Namaskar and a very warm welcome to each one of you. Wata chitasi Assam jini otote nihon no si sugin gicho chama tu no minachama wo Assam ni omukai dekiru koto wa hokori diari yurokobi di gozaimasu. Assam sugin dan uyubi Assam no hitobitu wo dai wo chite kokoro yuri hange no kotoba tu pukai kansa no iyo arwasi mas. Nihon kara no minasaga ga ota sitasi wo oto jure rikuku no yuko kanki o isuni puka merareti iru koto ni kansa itasimas. Minasama no gosu seki indu tu nihon no kyujai na yuku o arawasite imaji. Kono kaki wa minsu sugi no kasi sogo choncho hiu to hani no chuwei chinen ni iwete kijukare timicho Assam wa hokotobun indo ino genkan hos tusite sirariti ori yutu kana bunka hisantu season bio wa poreta sikidish Assam wa oko no minjuku go kyu jonsi chori jori ka tukuchu aru bunka ya choku seikachu wo mochi nagara kiwa chiti kora chiti imach Assam wa mini India desu Assam ujinto hinonjin no airani wa gaikeni ya puru mai choku seikastu nadu toku channo jiwuna rujitenga arimach tokoni mongoloid kiyo sosentu churu Assam no oku no minjoku wa nihon jintu yubu toku chuo kiwi city match Oga kuni Assam chu wa chai kin nihon wo homon city advantage Assam ni chutai sare masita jaindo oyobi Bhutan nihon taisi ono kisi chamani mogo chanka itadaku kotoga deki masita nichen nijugo nenni gachu ni hirakariete advantage Assam ni gochu chiki itadaki masita watachi no supichi onagaku harimasen nihon no gichu chama what I hen isugachi you teidi ariamachu si nijon ni logical gechu gi wachi ke detakaku yuka charitimas kono kikai okari kansa wo yu simasu Assam chu no chi ni wa bango hano teki chiti itadaki chono no chi ni bunka poro guramu mo arimochi Hontichu no purgaro mo tiki yochite kocha chata achamchu no chucho nimo koro karakansa mochi agemacho jihi bangohan omechi agiri chono nachi no bunka puru gramu mo otanuchimi itadakimachu to chayo deshu mo ichido Assami yikocho subarasit tajaito narimachu yuni Arigato gozaimasu. Thank you. Thank you, sir. Electric scooty बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गौरेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन भेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन
बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावकाटा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।